Charging telefon ni. O sio ve mai ai. Ko sio mai te faha vahe paanga I lotoni. Ko ku humai pe aku. Ke humai ke o te tau ki lulu lolo. Eko ha? Ko mai te mau ki a honi. Ko ilo pe fufoloa e tau tai fesio faki. Ma tu unga pe mi he lahe ngahi mea na e hoko yok loto whare. Ia e kawenga e whanau. Ko la wātuia. Pea la wātu mo e toka ngai hoku whamiri e ta mai mo whae ki tonga mo hoku whamiri. La wātu mo ia. Ia ahoni, te la wā whoki mo ia. Pako whawhetai ai ki he o tua mafi. Ko uhinga koe mo uini. Pau peke tau fōu he ngahi whainga taa. Lau whoki e tohi ia ku tau. Alu he ha. Hake he ha pia hifo he. Ririfa mo e terea. Pau pehe pe mo ui koe ni. Ko pau ke tau fōu tātou I he lelei mo e kovi whakatou osi. Pea ko kumai kone whatani. Ko kumai ko whakamaloat ka mou tolu. Ko whamalat ka mou tolu he ngahi lotu. Na mou whai. Ka uma ai ngahi a pou na mou whai mai whina motu ani whakalato lahi. Ka ko hono mo ni. Na aku ongo I pea ko tau ataina hau konsenisi. Ke hu mai I he watani na oswapau pe osi e ku hopo. He ko hunga foki ko toko taha kehe na mahopo. Kai hau foki fu CEO o kai kaila tala aku mahopo. O kai ke uhopo au mo ia. Ko tari en aku kene hanga o whaka ilo au. Ka aku ikai ko ia. Ko e whewhine kehe na ane hanga o whaka ilo au. Pe te ke tau hoko atu te aluhake pe ke tu watu ai uhinga ai keisi koe ni mea koe na e hoko. E keisi koe he aho ni uluaki ka pau o kumausio he tohi arila pe hena u kore whamore more. Te utalatu en tirila ka koe. Te utalatu en ka koe ai konsenisi ko lo se. E taim na aku tautu ai I hok tautu anga o sio ke lo I mata ia e kaunanga na kuongo e au kau o ku wha ia. He koe wha e au, koe kui au. Hange e kusio he whine koni hange pe hak toko ua. Kana kai foke uhinga e kurea ako pe he kau tāpalasia e toko tahani ko hau tau whehia. More ke mamao. Na uhinga e kuhanga bring up e hinga he whine koni. Ko ngā pe foko ni inivolo koni he mea a koe tilila. Aina au pe kia e aku whakamatala. Kai ke, taim kone e whai ai e whakamatala e kaunanga. E taim kone e mai whainga maria koe ka te au. Ko tafo kipe o ula kor more more ka te ia. O hinga pe ko e kuongoi e kusio kene lo I mata ia mo ni whakamatala. Na e fu o ngoi lahi e kuhanga o puaki hono lea hono hingoa I he media. And she have a right. O kuyai ene totonu pa kuyai ene moonia anai. I shouldn't say ka pau te ulau pau ki he tong tupe. Ka ko okulea ko whekau aki ko koe pia moe mahaki o kune to whangai o kuyai ene totonu anai. Na aku osiongo I pe au he kusio kene loi mata ia mo ne whakamatala. Na ne pehe to watahani o ko kai ke hamawa o kai ke hapaparema pa kai ke mawhetu utaki. Oku ongo ka tau ene lea. What did she do? Kane mea e kovina e whai mai ka te au. Ko whihalaki a pilim lo se tirila a ko lava admitik whihalaki. Ko ta kehe ia. Ka te utalate mea koni.
Ka uku laki rea pe, na utafo ko hanga ke whiwhine ko ni o kore whamore more ki ai. Pai whai lewe whakamatala. Nē ngai whakawhehui nei whai ka teia, mai mua ngai whakawhehui nei whai ka te au. Pea whakamatala rewa whakatatau, pea moe uhinga koe aki koe hano hingoa. Sai, o mai koe ai mea keisi ki he osi, na ia ngahi tohi a whewhineni me ene toke tā, ko ngā peko ene emotional. Pea koe pe ne mo oni anai. Pea ne tohi me ene soso weka, na ne hao kotoa moia. Ko mea pea ko whie ai, ko ngahi koe kia haku mo ua. Pena kai ke toia ha toi launga e whiwhine ko ni ke toi loto mamahi ko ni whakamatala pe ai uhinga e ne hanga restraining ota ko o oku. Ko mea lewa na heo ko taramai lewa he toka tahe e whakamau ka te au, he kai ke ngofua ke te rea ki hono hingoa, i he tau e tolu. Te utoe loi ai, te utoe tinai e mea ko ia, kua tuuni kua koti e mea katoa, Lila, why should I like e uhange ko koe toi takai horo? Na kamle ke hawai mui mai ai ho CP. Ka ke hau toi polau mai koe kau. Hau koe ka pau ke whiawau ki ta au whare hopo, ki ta siopo hei e taua e mo ua. I he osi pe koe ni e ma, e tuun kai whakamau, ko ilo e peku whie maari awi, a e whiwhine koe ni, ko hunga ko swai tuun e whakamau ki o te utoe le awia ki a te ia. Pa koe mea peu hoko ia. Ko harewa hau toi whakamatala e whai e tirila, o kuiai ene mo oni ke ne restraining o tau, ko hunga ki o te utoe lea ki a te ia, nega ki ne whaha koe ka te au. Kada whakamatala rewa rila o whekau aki e kurea kono hingoa, ko hunga ko koe. O whakamatala o ka monu usila, o kau mai mu astereria ai. Paka pau talatu he kau nanga ko ni ka koe, e kumene whakamatala, of course yes. Tuku kene talatu ka koe, he ko kumene whakamatala ia. Ko harewa, mea ni te punakaki harepea o lau ka te ia without no reason. Ne keke ha uhinga, ne uhinga e whamatala whakaku mo koe rila, ko uhinga ne la vea e kurea ke whiwhine koe ni. Pa koe mo oni a whiwhine ia. Ka koe whoke ke lawa e koe, he koho whaiva o, ho hau ko koe whakamatala, ke hau o tangi. Ko ke hau tangi he ope. Ko tonga koe, ko tonga au. Teke tangi he ope o hange koe hanga fubare. Osi pe kau ke tu hako toho me fupalaki poe, ka mata ho tano he pilamiti. Na mention he pilamiti koe a koe lila. Na ku tala whai ngai whakapuri anga ki ho mea. Ko hai mea ke pehei tala ko wale kai tae. No, I'm not. I have a goddamn right ke hanga mensini, ho hingoa ti lila, ko uhinga e ko koe. Ko hinga koe na ukanga ko mensini hingoa whewhine. Pa kua pehe taimini o ko ke ongo e peko hau pehe hala, ko hange peko whawhai esi o ke tangi e kaunanga. Pa ko whape ke kolfa more ke whewhine ko ni mono family, mono mari, pia mo ene whanau. He koe uhinga he koe whae au. Ko tui ka pauna ko au na ia au e mahaki koe ni, ka hau hataha rea mai aki, te ongo e peko ma. Te ongo ko whaka ia pe ia au. Pa koe ene totonu anai. So, came it's over. Hey Lila, what next? You're gonna be the one gonna be next. Ko mea pe ko whia i ti rila, ko ke haku se ni te taha e more ke whawha o ai. Ko mea ko o ku ke talana ko whea ko pa mo Seroni mo e haka, Shooting Stars, mea pe a Seroni. O te ke fusat e ko e hoku ka pa i kofu ke whakapipiki ai. Na ia e mea ko e ujama, ia mea ko rere vave, mea ko halfway u mea. Uripa anga. Na amo wo ka wai. Lahi taha whanga whenina na involve nga hiri panga ko ni. Kana kai ke nau kau he taki whakalere o e uchama. Na nau awe nau seni ti whakau e tai tupu mai. Lea whahinga na e maa, me whahinga na i kai. Pag pehe peni. Mea ka Seroni, Shooting Stars, te Seroni only. Akan pe a Seroni. O te hako ai ki atu au ki whakapipiki atu au he Shooting Stars a Seroni. I wish na haku tola e taha ki whakalere ak haku mea. Kaku i kai. Whiunga pe rila i tola taha aku, mo e kamai mo whae, mo whanau i api. Ko mea koe ko hume he hoa tāni, hume pe aku ke uhanga whama alalat ka mo tolu, o se hopo ia. She's fine, ko ilo ku whia whine koe ni, ni ilo he kai ke toi leanga ki ai. Pa kui ai pe ne mo oni e whae ko ni hange ko utalatu. Pe au whia ko hau,
Wako heni ki ona utoi hawa toi rea ka taha ku mahaki pe ia han whakoutua o ku mo ua iai. He? Ka koe mea koe he lari ko o rila, ko hoko hoka peni a koe rila ke iau he tu urelei. He? Oua na ke pehe e koe te ke get away or get by with that shit you're doing. Mahina ka koe hei koe e rila. Pa koe iai ka inga, he kai ki toi rea au ki he whewhine. Ko hui ngā he teo mo ua rewa. He? Nā tuko ne huaka nam tua tua. So, au talamai he mea, koe tau e tolu, ona au toi rea ke hingoa koe ni, haka, o whiwhine koe ni. So, I'm here, I'm still want to apologize ke whiwhine koe ni, mohono family, mo family o kumari ki ai. So, and I'm done. Ko clean ya uia, ako lau, clean ke court, clean ke whiwhine, clean to the sky. Koe mea ia rila kua ko ia e mo ui, ke te ilo i kita, pa te toksio atu. O ku ke lau koe poto koe ka, ku ke eke hangi hafu tamu. Ko tamu ena koe ke hawai alo whesio whaki, he, mo isi, i ene hopo. He, ko tamu eni koe ke mui mui ange ho CP, pe ku ke hou ki loto pe kai ka kehe peke no whang he parkingi. I have friends, he, pa koe ke loto ke ure ako na unga hingoa, they were there for me. I was surprised if whitawaki mo na utolu ki whare hopo. Na kei ngofua ke na hui ki loto, maha koe lao pehe taimini, koe te ngofua whanongo hopo, even your own husband. Or your kids, not supposed to. Ko koe pe koe ku keisi, ko koe pe hu koe ki loto. Ko ita no whai parkingi, po ko no whangi Holloway. Ai ko kau whena no whangi Holloway. So I'm thank you ka mo utolu koe ni, na moange koe ni ko support yo oku. Ko mea pe ko whiawhi ai, whakatatau mo ku masiva, I can't afford au ke mo ua paanga. He ko hinga he ko tola taha rila, hange ko talatu, te mate o a o tanu au, o te ke whanoko ko tanu paanga he Facebooka. I'm talking about $1. Tola taha, ko mo ui pe mo ku familia ai. O te ke wala tato maha tola ha taha i he ope, o kai elose. Tala mange ko hai hataha ko launga i alose. Ko hai hataha ko kaka i elose, pe ko hataha i he mauki kauri ko na matolu seroni ne oun au ne whakalere ko ne Shooting Stars. O ko e ku uho ai, ko mao e whahinga ai, a ko kei halau. I'm still waiting. Ko complain I know. We still patient. He? Kaku, ira pe he mau kauri. Pa koe ke hataha he mau kauri e lava, rea mai ka lose. Ane afi, na rea lahi loto he mau kulupu ko talange. Mea konu au ki tua, o mau sio pe lotoni, ko au pe hoa lahi lotoni. O mo kai mo tom he senite alose, ka te ke ukai ah masenta moto. I'm waiting ka moto ke mo vilo mai, ke amai ku seniti. Pakapau ke mo vilo mai moto, that's fine. I'll be okay. Even though e hom hoto mata henga awe, but I will be okay. Eh? Ko kulea ia ane afikoni i he mau kulupu. Pea koi ai, hange ko talatu, ke pau moto ko na mo fema. Ko hinga pe ku ma ko ki live ko ni, ko hinga ha ku ke ulava ke tohi, ke tari ka message mai. So, my name is well hop in mai ke live, ke talat ka moto, at unga na ia ku keisi, na hanga he whakamau o tala mai ka restraining o tau he tau e tolu, o na utu erea ke hingoa whiwhine ko ni, ko tui peu whia whae ko ni, he kai ke te asana hingoa ana i ha akulea, pau whia mo au, o kai ke haku mo ua paanga, ke mole haku sen te taha, ke usatu kai whare kai mai ke vale koni ko tirila. Al koe ki rila tari ko fu keisi mo ua awe na rila anda kau loka koe i whegoa, i soleiki. Kau mea kau tanate foi mea. Ko ela koe loto, ula ke keisi taha na raki uia, pe hopo hake kau hopo ko ia ko restraining order. Na ki follow na hopo pe os. O taim ko na mahopo, taim kau nanga ta utu fai koe whaka eke. Ta no ae leau. Okay, ke mea, na pure i mai pe maua. Taim ke ure ai, mo taim ke whakamatara i kau nanga. Ka oha wale pe, kua lu heke fu polisia o tu he tafa aki kau mea. Ose o ngau kau ku mofi hoku matanya oku. Kau pe, na kapana ya ha polisi, na ton ke osi ia ia. Ka mea toke hawa he fu polisia he taimi oku ma, ta utaimo e kau nanga. Ai wangene ko ha fu polisia ki au. Pe polisi o tu e tafa aki, pe a lere pe whakamatala, hira po koe rea mai mahala e whiwhine kia, pe koe ke whie ma ui ai. Ka tamu na hua polisi o alu, holo hifo ko mole a te reti au,
Kana moni ko wilifia. He ukai ke hangia ko tirila o anga he tau alu ke feitu pe ke ta wilifia. Ko ta to ko ni fo o te ta wilifia tau tolu. Hangia ko ki pesi loi te ki lava ke mea ko ni. Asi hi fo he pesi loi o pe he na tuli ka au he ngā ue frisco ni ko ku kai haa pe pato ileti. Kaki ke tala mai na ukaha asi hame a maho inga. Ke hangi ko whainga koni ukai haa paanga. Kaki haa tala mai ka asi pe pato ileti. Toilet paper. Ai ke tala noa ke make sense mo whakapoto. Ke haa ko tāna hangi ha ki i veka. Ulaki. Tai ki fwoi tala noa ia ta. Tohi fo peska alila me. Ila mena usio ki ai. Ka umea ni ure ake se ni miri, ko ia pene go ku ha ko foi tama pesi loi ko tangata. Lai ta ko tangata ka ko fe fine pen. Toi fe foi tohio pe he ko na whakahuna o ngai popula i mea. I ela e te ki o ngai popula o pe lo kawi ela e. Sen miri pa mo mo hai ko. Pe mo tilila. O mo manatu i ho mo mea na mo tala o tikai ke upepa. Te mohanga tipota iau. O si peha mo tohi poka iapa mohanga rewa tala na ave au na alu he wakapuna ki tonga pe ala kai haa he loto waka. O kai haa e haa. Ko haa me te kai haa he waka. Ko haa ka bread sauce pe ko haa ki puha inu. Pe mo tala pe au kai waka ki fisi pe whakafoki mai au ki Amerikani. Kamene ka ke a fia tai pe lose me fisi albu ki tonga ka pau na ukai haa mo ta e pepa. Angeta no ke whakapoto ke oa hanga he rea o whamatala mai loto tau whehia. Hanga ho rea tala mai e tu unga whakaata mai plain ho mata ngale ko ho tohi koe na e whai. Ulakina ke tala te ke tau au ki tonga. E koe Saint Mili pa morila. Tau au ki tonga. Tala ko ta e pepa. Ala lose koe ki tonga. Tala mo waya na keke wa ki tonga na whakafoki mai au me fisi. Ko ngā ko kai haa ke wakapuna. Ai ka fuware kai haa. Na tāta mo tō ka whare kai haa. Ko fuware mui tau au. He ko fuwho krifi au. He tau e hiva. He? Tāna mai mo tō he tau. Ai te mo tāna mo tō ke kai haa. Ma au ni ma au ki me mea kona mo whakamatala. He? Au mahino mai ai. Ko mo tope whangaware kai haa paanga, kai haa talamai na e hanga awia na e whai koe lulu pau ka asa e paanga e lulu. Anga whewete alo ka asa paanga me lulu. O kuefu ka kai o ku whai e lulu. Anga hau. Ila mo tala noa, mo tana mo to whai mo te tano e kalasta. E 1B whai te riha tau here moa. O ku ilanga peheni ho vare kua rilam ho ki kau followa. Hau mo urea kon koe ki tonga. Kana ke ako ke ilo koe. Koni mama o ata muna wha atu sia. Ngeia. Talu e tupu e mo e tupu sai peia. Na ke mawha ho fore uri kia muna wha atu sia. Koe kakai e nina e tupu tauhi mo tupu rerei koe ni hau ho arelo uri o hakalo nautolu. Koni alakeno hakalo a misisika. Koe ha, oku ke tokanga ka misi, he? Koe ha hau palo parema. Ke lea ka misi oku kai tolu, a misi na e breakfast pongpongi. Alo tokanga ia api. Koe me ke alo tokanga i. Alo tokanga i me ton ke hanga ko tokanga i. Koe me talai ho to afi. Me talai ho to fefine. O tala he te tamai mo te whae, leo ngahi mea o te hekai, e mea ko o te tonga no whai. O ku ia ngahi mea, i murini, pia motonga, o ku i loa e taha koe na e pehe, mo e taha na e pehe. Look at yourself. Whenga ke ako i koe. Alo toka ngā i ho mo ui. He kuhanga ko tala tuku, o si tuku koe he ngutu lua koe koe, koe huu ki whare mālolo, pe ko ho huu au i pilisone. Hei kai te ke hau koe ke hau kape i a lose. Mo ke tala mai koe ha. Ko koe pe wale kai tatae. Ko wale kai tatae na ku ke hau a kai e panga kakai. Tala koe mi, sirina aku koe. Whakatoto aku mok mari foi. Poro kalama a maua. Hau ke toi tohia henga iahoni. Ko hinga ke mea ke kau hagwa. O tala koe, ne ke hau ata sirini ka koe. O ke kai ke ha mo ha. Ko ni koe hanga ko tuku ke ngahi tak chapta.
O pehene ngata pesiri ni ka ke uma hamea ka koe. Ne ka ke saini hamea. He kai te kalawa e kai futa chapta e fiha koni koe na mo ka nga fai he na uki me ka kai ko nga ko fo tu me na e fai. Ka me ui ko bare kai ta e ya. Mahina ka koe lila. O ku kau ko he fefine ta e poto fuoloa. He? Hame o ke to e ala me o ke to e nene ai. Ha to e nene ai lila. He? Kai ke ha o e pe ke tau alu. He? Hama koe ke hae peke tau alu. Hau koe toi toi ai. Hau koe ke toi laivi ai. Koe taha seniti ke ngahi ake ho ulu. O se siline tupe. O se siline he awe ki soleiki. He kai te ke hau koe. Mahino e ka koe. He kai te ke hau koe ia ke hau tāpalasia ka kai koe ni Amerikani. Pa ke pehe peho arelo. Ere lo i pulu o koe ke halu mai a tonga. Kua ue ki tonga ho kape mo ke hanga whakatu e kakai. E kakai o tau he nau tamai mo e nau whae. Ma hae mo ki whakatu o ki keki ke kau koe rila ha me e tahi tonga. Ko tānoat ko kukasini. Kai na tohi mai masi i pēo ko ma family. 17 fili me have luriku te ma 17 o tala mai ka te au ke pelava mua api ke alo toai ene posi e de tuaki ko fili ko ai ko talange o kusai o ko ai pe ka fili pere hake ta watai na pere hake ke hau pe ta ha family ha 17 fo tu hen o ita ma ta hai pere hake e fai te ri ha pe aku ko kere ne un ko tome tu pere hake pa o ma 17 ke ha to ene pouhe ko me au ko family rila, se o hifo ka koe. Kai pana tana koe ki tonga, o ku sai pea tonga ia tata lere pe ne voti, tata lere pe ne whakamalanga, tata lere pe nau mea. O koe ke kape motu ai koe ke motu a koe pe kape motu a koe ke fili motu a fili koe. O nau toi ngā unu, ko nau ngahi family, mo e kolo, mo hea, ke nau toi wa ofiange. Koe fukau fili e ua maha pe tolu a fua motu. O ku fai te riha pea fua motu ia, pe te nau fili he, pe te nau fili na toha motu e tataka motonga, pe koe motu e pere hake, pe ko halariku. O ku sai pea tonga ia. Leave te maloni mo e nau ngahi whakau-kau. Ko whanki whakau-kau koe he ni koe anga pe tau whakaamu. Ka pau e tukuata mea kai fili a mea, he koe nana e staulahi e fili a hai. Rila, koe anga ia tānoa e kakai mo ui. Koe tāna koe whare malolo, ko a wā pea a wakovi. Ngangana mai koe tae ata peo ngangana miho orea. Ku ke tuha ke pe, kape ka hai mohai. Hau alo ai ho tupe. Alo ai ho tupe. Alo mo sirini o whenga ke pela mai fo i toko tolu koe na nau tā koe na atau wha ahau koe i soleiki. Whewhine tā mate koe. Ko loto i tā mate eni. Ko ke hanga totongi pa ang hakakai ke na wo whaiha whakalawe ai. Ko ke tuu hake o teke e kakai o more nau pa ngā whawha o osi ho mea. Ko wheho kilu. Kilu he. Ai e whakahuhe ko o whanau, whakahuhe ke he ha. Ko wheho kilu. Alo kume aka fo i pepa whaelu o toe ka takai o ngawe aki pakatoe pa wha o hongutu o na te hau keke. Tohi a te au he Facebooka. Hau ki ho laivi. Koe taha seniti. Ki alo fixa ai ko ho ulu. Alu. He kaka alu haka fu homelessia he hala o ke tokoto ai e alu atu ia hoka fu ve kia pehia ko va e sat ko fu lalo kia. Pehe sia ke taka uri e pehia ko fu va va e ha uri. E ku nafu e ho tafa aki kia. Alu ona ke hau ke te hau ko ke tohi a te au. Kau talate mea koe ni. O te ke proud e ke koe mea koe tā. O ku ke ilo, ke isi kona koe mo e ki tahine koe he kauna a. O koe peho konse nisi. Ulu aki ko sat koe ki ikota na e ki hao tala hui me ka te au. Tau mea na e ma wau pem. Tai au ngahok mata. Koni ke lo se peho mata. Ko se atu o kue hau foha marika nau tolu. O koe e wā feto kai aki. Tak tu koe pehe i peke isi ia. Tu koe
Hena kai ke alau ke pehe ke mau hakusilini me iai. Heka tirila. Alo toka ngai koe. Alo to ngai ho futalamu. Alo to ngai ho whanau. Alo toka ngai ho fae. Ko to fefineia. Ilo ka pane to lea maha taha ke tamai mu fae ko foi puna ka kipe. Ai e fae ke ona te taha te lea mai. Koni e ose ta watu e ose mo ta uni. He? Kai peke ha mea ngawe. Ku hangat ki fotunga maka kone na huai ko moloto ata ki fotunga te epuaka. Mafi alo fahe o ngawe. Ila misisika. Ana mai ka tatka koe. Neonga tui ke keha misisika mo whaahinga I Havelu. Patoa e pure anga e. Ka koe ila ngawe a misisika. E Filipe Havelu ia misisika. Te karentika koe kai toa misisika ia. Mafi hake koe ke tawhaakiki he. Alo toka ngai pe e koe. Ona ke torea koe ka misisika. A o kia hai peha to e taha I tonga. He? Tuko e kakai he nau lotu nau tolu. Ki he nau teu whiri o kwhai. Pe kete ki ako komuha uto hakakai. Saki hapai. O tonga pe sa hapai. Alo komuha fufotunga te puaka ki ai ke fotu utu. Ke tuku atu ki ai. Ke puna kaki atu pe. Ke ai fu mea ki hapai. Ko fe fu sipoti kona nai lau. Ko fe fu kawako taalunga ko en fe auhi. Ko ke alata foko tu ho fanga ki I mea te mai ha apai ho foko tu he ile lo akau ko faka te puaka ko pe ko ha he e mo vete manga te puaka he fukahi tahi ko a mai ki tonga e hanga e ha apai o te ke maho ki foko tu he te ke maho ki foko tu ke mahai moia alo keri ha fuuluo alo tanu to faka taha ko mo te kuri ai ai ha ke mea na sia hai foka koe na ke kapea hai koa a mea a sia osi na ke osi to a sia osi o ria sia osi hai koa ni po hiva he fare malolo limo visione he fare malolo koni kuke puke mana sia osi mili o taftafi o uma a sia osi tai mini koni kusayena sia osi tai mini something wrong with you paku pau peke peheia Oku ke alwe ni ko hange hataha ko wifi IC. Hango ke hallucinate. Hange ko hataha ko oku mahaki ko ne follow ha fahinga mea. Mo he pe ko foi fakau kau pe ni ok pe he mo pe. Ai ko unga ko no fe tai mini ke se ko ngana pe paanga he. Ai ko fe fu misin la paanga. Alo ma la wa paanga he ko na umea. Ko fe ko ke puna ha ke tala te ke alu ki fe ko te ke puna ki nuusila ko mau pe me afaka pepa ke ai anu usila na mutala ok malumala nu usila I helaisenia Amerika he ok mau ko to ha ngahile tio video ko ya he na ke tala fa mal manu usila masleria helaiseni ko na Amerika na ke tala ko mau pe me afaka pepa anu usila ku ke puna alo fokotu Lila, tu kwa mui ulak aya mua. He ngoto e mere moe. Na gostala ka koe. Kuo elo e tupe. Ko mea ko mo oho to kora hen ko no fenga I holo ha mea ke mo uai. Pakau ka mo ua pa totongi. He? Ka ko talat ko ka koe. Kai te ke toe lava koe. Ko ki ke nu ya au koe anga fo ke nu o ku aka. Ko ke nu au ya. Ku hange ko haki ponu. He? Ko ke nu au hanga ki ponu ko fute pehe ta e hui holope. Ko ki manu ta e hui ko lila. You are humans. Ko hanga hafu pulfalo hango talatu ka ata uri o sio homeless ko to ve hala e alo atia hoka ho ve kia pehe ka fu ba abae. Puri me Facebook a mo palaku. Ka ke to ono ai ki mui. Ke hau Ia, ko ovale pe ku huate tahe pesko e tu ane aho sabate. Ko hape ke he pose to taha ai o pehe. O te fo ke fai hopo a primlose pe mo tilila, he?
au hua tu pe au ia o ko me o ko tai pe ko ia as fuga ki ngoa mena hua tai ki loto pa hua pa sia ba pe ange kai fra ton ton na to kai ko rila ko fe fine pe taha pe I he kau tamaka ati rila o vale pe au ku tohi pe fu tohi ia kape ia tala na aku no mo fai tangata ka pa fareria al tala na aku kai hape pa fare malolo tala na aku kai ha si weli ka pe pa na ngai popula kai te ki asa fu va e o ku ha me a pe rila he kai ai ko siat ko he pesi he ko pesi loi o pe toi fa fu pesi ko a ke tave e a ke tave o te ki o ka pe au ka koe pa o kai ki o fima o ke ilo ka koe na toi pe pesi ai tu ko ke fema o ia ko ke haku me ia aku ke alo he ko ke ha mahu inga o ia o ke alo look or search ki ho background ni tu pe ko ko pe mo e gi to ngai to kai mananga ni ilo ho hala fononga for you ke ha tala mai ko pe he mo pe he I kai hala ko ia you get the wrong information ai ko aki tabe I heard about you but you know what okay ke ura ka koe he ko ke ha ba inga ya ke ura ka koe ura ke no ya te a ua ko ke tatanga tataha tolu na ke fa mama hi ya pe te ala to almu hatunga ane pe ko ha family ke lo to mama ya oh there's nothing between us ke ura ka koe ka o vale pe ke tabe he to hi pe pes atu o kape I fari area ya ilo ho to hi ko ho pe si a ke tabe Ile mea ko he pesi whakapuri kona na museo ko hei hingua ko siana ko anota. Ko rea ko tō koe na whai kon koe a kei tawe, kei te kehe kehe mo rea kon e whaila I tā koe. So,